Novom Sadu ne postoji mesto koje objedinjuje različite sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. To je stav kulturnih organizacija okupljenih oko inicijative Akcije za društveni centar, čiji je cilj da se prazna kasarna Dr. Archibald Rice iskoristi za neku bolju namenu. Bilo bi mesto na kome bi se skupljale inicijative, organizacije, pokreti, pojedinci sa svih strana koji su raspoloženi za društveno delovanje. Bilo da su to ekološke organizacije, organizacije koje prave dečje radionice, bilo bi kulturnih, umetničkih dešavanja. Dakle, jedno stecište grada koje bi trebalo, moglo i bilo dobro da zaživi. Okupljeni građani mogli su da potpišu i peticiju za osnivanje društvenog centra u kasarni. Nije jednostavno ujedinjena kulturna scena u Novom Sadu, to je problem. A to zavisi od prostora, isto tako. Ovo je baš ogroman prostor, moglo bi da se iskoristi u pravi svrhe. Ovo je njegov prostor, hoće da ga počisti. Tačno u podne ispred kasarne Dr. Archibald Rice okupilo se oko 200 Novosađana. Budući da nisu mogli da uđu u kasarnu na prednji ulaz, došli su do zadnjeg ulaza do dvorišta gde su počeli akciju čišćenja prostora. Ipak čini se da je najviše što vojska i grad za sada mogu da učine da se zahvale aktivistima na malo urednijem dvorištu kasarne. Budući da se do sada još nisu stekli uslovi da taj objekat promeni vlasnika i namenu. Trenutno je u toku izrada dokumentacije s kojom će vojska predati zgradu Direkciji za imovinu, što bi trebalo da bude završeno u narednih mesec dana. Čim bude gotovo tenderska dokumentacija za to, znaju se osnovni parametri vrednosti objekta, a samim tim s druge strane i cena. Mi ćemo naravno prvo ponuditi, pošto cijela procedura realizacije master plana ide preko ove direkcije, prvo ponuditi lokalnoj samoupravi, ukoliko postoji zajedničko interesovanje, onda da, zašto da ne. Predstavnici gradske uprave nekoliko puta su istakli da podržavaju inicijativu da kasarna bude iskorišćena za stvaranje kulturnog centra, ali pitanje je koliko će na njihovu podršku uticati još uvek nepoznata cena objekta.